wan shanga pibaro kibashitong bat ibakia jungken. Khubor Khibaro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimal bokong san menta ke sengi kilong. Tur ke Elimination Committee ban sengap ya ke suruh Peit ba ban penbet ya ke constituency MDC. Yat state ke jing maramot ya ke surok Sunapur syawak prang. Ais ngobha Christmas ke National NEHU Trap People de ke Giants Art ya ke Khunswen. Bat pinskem nongket kam ke NPP Hari Boy District. Badminton in Panshigi Khubor bakampanya. Haka arpau terik Nohprah kidkot ke Delimitation Committee jong Khasil Autonomous District Council KHADC hapok ke Jylla Chairman ke Committee Dr. S. Khasinews kilahiar saha East and West Khasi Hills District ban pelong ye ke Jylla Peit ba ban sengap ye ke jing sngau jong ki Peit ba ban penbet ye ke Shillong haka constituency MDC bat MLA. Ya kini ke Jylla la pelong ha office PHE kabadon hasnong mau sawa ha kabaladon lang usim ke hima nong klau usim ke hima mau yang bat kinong yalam shnong ki balawan ban pensngau ya ke surjangki sya ke Delimitation Committee. Nakaliang chairman jong ke committee Dr. S. Khasinews retired judge ke District Council Court uloong ban nakaliang jongki kindang yai penkre e ke kai pot ha ka bede berkejing kwa ki Peit ba bikin sa IT sya ke District Council bakan ne e ke pedon kam. Pi kadau kebangiwan hang ne kalong ban penbet ha ke jing ide bat ki constituency umde ban pia thamai hendri kalong tamban penbet markidon kisnong ki ba jan chakoi ke constituency hendri kinat chakoi pat ke constituency ke bijangai te nang ta kum juru kum kidiki block sian adi block kan ki jan chakata kisnong ka baki kidon tenre la pengati kisha koi pat ka constituency ke bubu jing yaki te ke jingwan jung yang ni kalon ban pan baji ke bukum kita kana man pensuk na kaliang pajbah ke hadin pengilio sngau ya ka jingong na kaliang jeki pajbah te ya kata tingin sapun kra ek report syaka executive committee ke ngin ai ke report baki pajbah ki ko akum ni te na kaliang jung iru ngihaban pun kra kata kurkom katkum ke jing kwa jeki pajbah ngimla abaniat para te kata ten re ha keju kapor lada dei ba ngidon kamban pejeru leng rengkat berkini ke electoral roll nomor kalomba kenang ba kanom bun ek Shillong kanduna sekoi konstituensi mereka bun sekoi konstituensi ya kata rungi haban pe te hadin bengila pe je kata ngin sa ai ka report syaka executive committee jongka district council pat ya kini nginang proses mental ada don ki jaka ki ba ngihaban le jungok ru ngihaban le ban bisit ki nomor blewa nagabantaban pejbinia ya ka geographical location jo kata jaka kana man pengat ya ki constituency ko bakate pengat kan te hadu lano ya kata tingin persangkat bala pan pendabe kata te hadu lano kata te maram sembuh time frame yangi kat nopor bangun pendat si ong koloi kat bala tinggi ini lek koloi kat bala ka ubit ubiang kadi kalai kawan ta gamot kapiang macam merang ka headquarter yangi ka fankan dut boro kot de naga taga daw ni kapat nada ka don kalap de banle no ka tangrukom yo no merang om tang ya ka ki MDC la ka MLA ka Jylla ngoro ni sultan nat ikata langsung komen dan om tang ta kem kerne AP kisuan wat be ya ka jing tip ni ro impan dia nut man om to ai no yang hang tang ta hap sia thu be ya ta ka jing kwa jung tang ni kwa no ne mo tha merang ke ye ra khat lai long phia don be hai ka ko mo tarisan jing jing kwa jung ni te
kemerang kelong ke headquarter yang ini ban song ban lik ban wan ban siu ban tada ban ni tendu ki he ki hain cha tai cha kan si cha tai mo that ai chan dak la jengai lo chitom yang ni Kajing maramot ia kesurok ke belas niu, naduk Sunapur, Lejri, Lhalen, Huroi, syaduk wak perang, kalayat syat-syat mentah, layat hu urang baksenong ke Huroi, ubak Golden Marbanyang. Syusyu ulai tu ru bahaki benai balala, kalit kawan jeng Peit ba ketika than kalong ke berjenjar haduk ke tangata, namar kejingjat rathai jeng ni kesurok. Kikali kim not yat syuk berjeliu pelat kitliu kisar hasil enter ke ni kesurok. Ubak Golden Marbanyang mula penpau ke jengkemen baka sorkar ka maramot mardor ya kini kesurak mansuk kalit kawan jong Peit ba. Kebayadai batu no surong borkhat to snapur te menta ke jingtrai kala ya chai te nadu ke kenro kala sedang ban kala ya ke jingtrai nadu na snapur nalat jong ka surong borkhat snapur kala pendep setai sekmat bat menta kadang sa nadu na Huroi sedu sa wak perang. Kene kalong ke jingtrai jong kene ka dhar company kala ya syat menta kat kum ke jingyo I jong ni. Te hakabiadai bat kene ni kermen scam ba kene ke jingtrai kan long ka bajok ni ai kublai ya ka dhar company ke bala trai sitom bat ke bala peniaj ke jingtrai syat menta. Ni kermen scam ba kat kum ke jingmu ke jong ke ban pendep kin salat ban pendep bat ni mi lenti ba no snam ban wan arjar ku sang kin siang no yo mau bat ya karong nang ba ka than ke jong ni kan yo ya ka jingsuk Peit ba nong song senong ni kin yo ya ka jingsuk Kindon di internet, panangnya cepat. Yo, niat panjang. London penuh kecil penuh tamtam. Kemudian, tentang kini ki jing keren jongi. Hakabiadai bat kene Khubor, kene kermen scam. Ba kene ke jing temu jong ke company kan long ke bajau.
Kinongilam keseng National Nohprah People NHP haka arpau terik Nohprah kala lej ais ngobha Christmas teki jan pong bat jan kup saat cheki kun swet pasa haying ri kun swet hamaulai maudat pagi. Hakini kejing lej ais ngobha Christmas ladon ringkat urang bat dong kesnong pata mat kinong penya jong ke Spring Hope Orphanage. Bola di sana berarti di tengah makan dekat sini. Lihat di mulai nak tahu ni ya untuk jadi bagi semua kesan dan kisah ini dalam kita atau berlaki kira apa yang suha ya bagi ini semua berai nama lagi nanti ini lihat berat nomor berapa kami minta bagi alam ini kita jangan lihat berat bagi alam ini kita jadi jam makin banyak ialah kejong ini kita dalam kinari semua lagi na ay ulay unang kakru unang kakdo epi unang pli kalam epi ban pinanga susu ban ri kum pinanga susu ban tumno ban pin ay ta kajin i eti kajin rokat jung kejiden dan jumpi ka ay man sini kini ka balik namanga nakenma ya ladero hakapor banana kena mangapor banana kena te balik ka masih to ka habang ada kan ka sen mata ngada ngadi nuna tu pasda mi bantu bantu akan ekaseng ngadi tu mau pilih gitu panno cikingra panwa kita berhenti panno subhasa pilih longien di bakar dan Ke National People's Party NPP hakasngi arpau terik Nohprah kalapan scam ye kinongkit kam ki bethamai kentup iki President jang ki Block Hariboy District ha CFC Hall umsning. Hakini kejing pen scam nongkit kam ladon lang da ke Dr. Amprin Lingdo ke kertong MP na Shillong Parliamentary Constituency uba Hamletson Darling State Working President Professor Don Kuparwar Secretary Organisation NPP Meghalaya State Unit Ba Samlin Malnyang Secretary in Charge NPP Hariboy District Bat kakong Magdalene S Maulong MDC kumsning. Kihe jong ke NPP kelepen scam harangkat ki kentin kerku kerdo bat kentu ken pami kinongket kam jong ke seng san hima na kebenta ke Hariboy bat ikinongket kam jong ki Block ki bakentup yu ba Clement Maulong President ke NPP Hariboy District uba Sostenes Sootun MLA ke Jirang President ke NPP Jirang Block uba Daman Bait Lamare MLA ke Umroy President ke NPP Umroy Block ba Jason S Maulong President NPP Umsning Block ba Henry Nongrum President NPP Nohprah Block ba uba Shempang Lingdo President Kamauhati Block. General Secretary ba Shillong Block Seliang, Secretary ba Konstantin Mufti, Secretary ba Iro Mufti, Secretary nama ba khasi ngilana ban penkran penskem ban aibor dapat jitung dia ke body ke soni hati santri itu blok naga bentang ban penkran dia ke party NPP akan ke district ke Jongfi nidam anggota KMLA akan ke district ke Jongfi pada hari ini kita cuma hakiki kita naik beladen. Kini ki akut ki bishop ki paya jong kali datang ke Jongfi ki long di smart ki bersih ki long di tip ki bana ban ngilala bagi letrai shipun ki kam nak kita di department ki prepare tang pedeng ki kena benai ki ba ladek ke election Khuborjylla kejong ada argumen. Nang soba kejingkam jong ini kipaya arut kelong kejing ain sin nak berita kejing kersang jong ke NPP hakan di election berlaku. Kumai emani jungi Bosco kumila palat 10% kinong kersang ya ke NPP hau arja arulai kebomot ba kejing don jungi maka ke district kita binong persan jungi tolong kabelabit kabelabian but nanti sakwan ni hapun krekha ni hapun skemha ni hapun pressure ban pen i upat ma ke Hariboy district
Maka NPP kedai ke parti kabawan ban syakri jauh banyak. Hakiri dicintai benar itu benar. Ilalah ban pendiam syakmat yaitu berbun kikam naga PWD, naga health, naga PHE, ban naga agriculture department, ban ilalah bangindung inang nin berkat kemai ban berkret kumno ban aibon yu baibang ban terima ya kakam kejoni ban berkiu ban berroi ya ke imlang kesalang hari distrik di Jomfi kebahan kemat kebakan kambal ya kana hari Khubor kalong kecil ibit ya kapati berit joni berkentu yang banganyele ya ke election MP pun kekertong nak berita kapati hakasit kebalimpong balai kana batna banganyele pun kekertong nak ke MVP ya kawan Shillong parliamentary constituency ngalakan din ban ngalayo shock din namarwang nidang sudah di election kaya kesan kejomi hak decision din Jylla election film penkre ban dinrei haba ngalasong ngalapuson ngalapendem kejituai alai khana bagi kesan alai khana bagi supporters jadi hak parti hak konstitusi ngesnopa dorang ya ke NPP bahkan peni mana ya ke candidate kabalong qualified ke candidate kapala judon hak asal Bat dak itu ki Khubor ngilapoi syakabakut tat hadu bangde syambiang Khuborjylla.